Dobro večer želim svima i hvala tome. Drago mi da smo i ove večeri sa vama. I da li ste naučili nešto za ove 2-3 večeri? Ali znanje je tek efektivno kada primenite ono što ste naučili. Tako da sve ono što smo naučili za ovih 2-3 dana neće se održati ako vi to ne primenite. I večeras ćemo možda i da zaokružimo ovo naše predavanje i druženje sa temom kako biti zdrav u nezdravom svetu. Slažemo se da je sve više ljudi koji su bolesni. A u isto vrijeme imamo sve više bolnica i zdravstvenih centara. Ali to ne rešava problem bolesnih ljudi. I kada bi možda sumirali ovo cijelo predavanje u jednu rečenicu, ja bih ga sumirao: ne radite ono što ceo svet radi. A sada ćemo vidjeti koje su to kulturne i tradicionalne neke navike i ono što ceo svet radi. I da li vi imate izbor da ne radite to i kako će vaše telo da se ponaša ako ne bi to radili. Čeo bih da vam ispričam jednu priču istinita, koja se desila pre više od 150 godina, kada su škotski sveštenici od premijera Engleske, Lorda Palmerstona, zatražili da izabere dan molitve i posta kojim bi se suzbila kolera. On im je odgovorio. Evo šta premijer Engleske odgovara sveštenicima. Kaže: očistite i dezinfikujete vaše ulice i kuće. Zalažite se za čistoću i zdravlje među siromašnima. Da se u izobilju isporučuje dobra hrana i garderoba i pridržavajte se opštih pravila čistoće. U to vreme nije postojao septički sistem, već su fekalije plovile niz ulicu. I naravno tu je bilo i svakojakih životinja koje su još više zagađivale. I kaže: nećete imati razloga da se molite i postite, niti će Gospod čuti vaše molitve sve dok se njegove preventivne mere ne uvaže. Često puta kad nas zadesi neka bolest, Bože pomozi. A on kaže: kako može da ti pomogne ako ti određene stvari ne uradiš u tvome životu? Što je do tebe. Znači mi ne govorimo sad da idete na mesec ili da nešto što je nemoguće. Vidjet ćemo ono što je moguće i ljudi koji su to učinili. Nekada milom, a nekada silom. Inače, temeljit ćemo ovo predavanje na 2 principa. Prvi princip je: život je u krvi. Šta znači život je u krvi? To znači šta god pojedemo, naš organizam mora to da stvari i on to da pretvori u krv da bi nahranila sve ćelije i tkiva našeg organizma. Znači, važno je šta unosimo u naš organizam. Drugi princip je: savršeno zdravlje zahteva savršenu cirkulaciju. Džaba nama da imamo savršenu krv ako ta krv ne cirkuliše. Znači, ta krv mora da procirkuliše kroz ceo organizam da bi nahranio taj organizam. Mi smo sinoć govorili, za neke koji nisu bili, samo ćemo brzo proći, koliko procenata se vode nalazi u čovekovom organizmu. 70%, u mozgu je negde oko 74%, krv ima 93% vode, pluća 90%, kosti 22% i zubi 10%. Međutim, kada govorimo o vodi, postoje određeni napici koji izvlače vodu iz našeg organizma. I ti napici imaju ne tako pozitivan efekt na naš organizam. Da li neko zna koji je pH vrednost našeg organizma, u kom pH vrednosti naš organizam funkcioniše? Oko 7,35 do 7,45. Međutim, određeni napici koje ćemo sada vidjeti imaju drugačiju pH vrednost. I oni otežavaju funkciju našeg organizma. Coca-Cola ima pH vrednost 2,5. Red Bull ima 3,2. Vino ima oko 3,5. Pivo ima oko 4,2. Idemo dalje, kafa ima negde oko 5.
Mokraća ima negdje oko između 6,5 do 7, zavisli u koje doba dana merite, i voda ima između 7,3 do 7,7. Znate šta se desilo pre nekih godinu i po dana? Ja imam jedan izvor blizu gde mi živimo i ja sam ga testirao da vidim da li može da se pije voda, da li je on ok. Ja sam odneo na analizu i kad sam se vratio dobio sam rezultat. Kaže, ova voda nije za piće, već je samo za tehničku vodu. Razlog je bio zato što mu je pH vrednost bila 6,5 ili 6,6. Znači, meni Institut za zdravlje, Batut, kaže da 6,5 nije voda za piće. A kako ovi drugi napici koji su 2,5, 3,2, 5, kako su oni dozvoljeni za piće? I kako neke stvari prolaze, a da mi ne vidimo da one nisu stvari dobre za nas? Onda bi želeo da podelim jedno istraživanje koje je urađeno na uticaj kafe i kofeina na jednog pauka. Naučnici su uzeli i ušpricali su toliko kofeina koliko je imao u 2 šoljice kafe. I onda pustili su ga da vide kako će da plete tu mrežu. I posle nekih 18 sati ovako je njegova mreža izgledala. Da li on može nešto da upeca sa ovakvom mrežom? Ne može. Njemu je bilo potrebno 48 sati da bi on mogao da napravi onakvu mrežu kako i mi znamo nekad da se upecamo. Međutim, njemu je bilo potrebno 4 dana da isplete mrežu koja će biti u funkciji. Koliko dugo je kofein prisutan bio u njegovom organizmu? I neko će reći, ja ne pijem puno, ja ne pijem 4-5 šoljica kafe. Ali samo 1 šoljica kafe na dan će vam podići krvni pritisak za 5 do 6 mm. Neko će reći, šta je 5-6 mm? Međutim, samo ako spustite vaš pritisak za 3 mm, vi ćete umanjiti mogućnost od moždanog udara za 11%. Ali kad počinje to da smo mi ovisni ili da mi koristimo kofein? Kad smo 16, 17, 18 godina ili puno ranije? Puno ranije, kada mi deci dajemo čokolade, kad deca piju brown napitke, počinje sa 5, 6, možda i ranije. I onda će jako lako da se oni integrišu za nešto ozbiljnije, kao što su kafa i drugi napici. Sad bih želeo da podelim jedan video sa vama, jedne novinarke koja je otišla da vidi uticaj kafe i na krvotok kako prolazi krv u njenom mozgu pre i posle popijene šoljice kafe. I oni su to snimili na magnetnoj rezonanci. We've reported often here on World News about the powerful effects of coffee and the growing body of research telling us in the right amounts it can help us focus better and even fend off some disease later in life. But we asked tonight, what is it really doing to our brains? ABC's Lisa Stark with her own MRIs before and after. It's the most popular drug in the world. I need that little boost. It's everywhere, from 320 milligrams in a Starbucks Cafe Grande, about the max you should have in a day, to energy drinks, to sodas, now even inhalable, 100 milligrams in an instant. But could that daily dose of caffeine be changing your brain? We turned to researchers at Wake Forest in North Carolina, where I underwent 2 MRI brain scans. This first scan with no caffeine in my system. Then I downed just 1 drink. Now my second MRI. This was my brain before caffeine. This was after. The difference was remarkable. It's like a 40% drop in the blood flow to your brain. So that's a lot. So before caffeine, with caffeine, the blood flow to my brain dropped about 40%. 40%. Really? Yes. Why the drop? Caffeine blocks a chemical called adenosine, which controls blood flow to the brain. Add caffeine, blood vessels constrict, less blood circulates in the brain, and your blood pressure and heart rate go up. So if you skip your regular coffee, that surging blood can trigger a caffeine headache.
It's like trying to get a fire hose to pump blood up through your skull. Da ima 40% manje krvi u mozgu. Da li vi onda možete da bolje rasuđujete i procenjujete stvari kada trebate da donesete neke velike odluke u vašem životu? A i male, kad na primjer treba da funkcionišete na poslu. Ne, to samo otežava i nanosi jedan vrstu tereta vašem sistemu. Međutim, još jedno istraživanje koje je rađeno da vidi koliko unošenje vode ima uticaj na kardiovaskularni rizik. Ovo je vršeno istraživanje u poređenju s ljudima koji samo piju 2 čaše, a ovi su ljudi pili 5 čaša vode na dan. I ovi ljudi koji su pili 5 čaša vode na dan, kod muškaraca je umanjio kardiovaskularni rizik za 46%, a kod žena čak 60%. Je li puno da se pije 5 čaša vode na dan? Nije. Šta obično, kada naručite kafu, šta obično naručite pored kafe? Vodu. Međutim, onda ljudi će kazati, pa ako ja budem pio toliko vode, ja ništa neću moći da postignem u životu. Morat ću stalno da idem na WC. Ali opet imate izbor. Vi možete da idete na WC, a možete da idete i u ambulantu ili u hitnu pomoć. Često puta, u stvari u velikoj većini slučajeva, ovo je dvosmerna ulica sa WC-om, a ambulanta zna da bude nekada samo jednosmeran put. Opstipacija. Gastrointestinalni trakt gubi oko pola čaše vode u stolici. Znači, ako je vaša stolica tvrda, to znači da ne pijete dovoljno vode. Ja neću puno da se zadržavam na pušenju. Na cigaretama, na kutijama kaže da ubija, ono i dalje ubija, ali ono vam isto i otežava funkciju krvnih sudova. U stvari ih parališe i oni nisu više elastični. Jedite da biste bili snažni. Ovdje imamo 2 osobe koje se isto hrane. Ali u čemu je razlika njihovog fizičkog izgleda? Šta ova osoba druga radi drugačije od ove prve osobe? Vežba? Dobro, to je ispravno. Dalje? Kaže, jedu zdravu hranu, više zelenog, dobro, i to ima neke svrhe. Ali recimo da imaju identične živote. Da niko ne, ili da i obodvoje vežbaju i da se oboje hrane zdravo. Znate da vi možete da izgledate ovako kao ova prva osoba da se hranite zdravo? Da? Može. U čemu je razlika? Prva osoba ima mali ili siromašan doručak, druga osoba ima malo veći ručak, prva osoba ima malo veći ručak i onda kada dođe kući ima golemu večeru. Dok druga osoba ima golemi doručak, malo manji ručak i malu večeru, možda čak i nema večeru. U koje doba dana vi ćete najviše energije da potrošite? Ujutro ili uveče? Ujutro, tad se više krećete i vaš metabolizam je brži. Što se vi približavate večernjim satima, vaš metabolizam se usporava i vi se pripremate za spavanje. I onda kada vi dođete imate porodični ručak ili večeru, koja je fizička aktivnost koju ćete da radite? Da gledate televiziju ili da pričate sa prijateljima, nećete biti nešto fizički aktivni. I gde će te kalorije onda da se, u šta će da te kalorije koje ste pojeli da se pretvore? U masnoće, u salo. Jedna američka spisateljica je rekla da jedite doručak kao kralj, ručak kao princ i večeru kao siromah. Ja imam problem s tim. Znate kada? Kad dođem u Makedoniju. Golemi problem imam. Nije mi dovoljno da moram kočnice da pritisnem, ja moram i ručnu da povučem. Jer ovde je stvarno, što bi rekli Makedonci, mnogo ubavo. Doručak je viša kilograma.
dr. Charles Kapp vršio istraživanje na stotinama pacijenata koji su imali više kilograma. Usmerio ih je da promene njihove navike. Obilan doručak, umeren ručak, lagana večera. Zadnji opak oko 3 popodne. Htio bih samo da se vratimo na ovaj drugi slajd. Da vam samo objasnim još jedan princip. Šta se dešava sa ovom prvom osobom koja ima više kilograma? Da li će nju zglobovi da bole? Da li će nju kolena da bole? Da li će nju kukovi da bole? A zašto će da je bole? Da li je ona stvorena da nosi ovu telesnu težinu? Nije. I posle nošenja tih viških kilograma nekih 20-30 godina, doći će do bolova. I znate šta će obično ljudi da se odluče? Da je problem u ulošcima u cipelama. Onda će uzeti druge uloške. Pa će onda staviti određene steznike. Pa onda više steznici neće raditi, pa će onda možete da potraže pomoć nekim magnetima. Znači, problem je u ulošcima, steznicima i magnetima. Ali vi kad sagledate situaciju, evo ja imam ovde repliku kako izgleda 2,5 kile sala. Ovo je samo 2,5 kile. Ali zamislite kad bi ja ovo morao da držim 24 sata. Da li bi mene ruka zabolala? Da li bi mene kičma zabolala? Kad imate automobil i kad ga natovarite sa 2 džaka cementa, da li će on više benzina da troši? Apsolutno. Da li će da dođe do oštećenja amortizera i koševa i sveg toga što nosi taj teret? Apsolutno. Doći će do bržeg potrošnje materijala. I onda ne možemo da krivimo nekoga drugog, već moramo da počnemo od sebe. Zdravstvena nauka kaže da osobe koje regularno jedu doručak umanjuju opasnost preuranjene smrti do 50%. Dobar, zdrav doručak i lagana ili preskočena večera pomažu boljoj kontroli šećera u krvi kod dijabetičara. Konzumiranje doručaka je esencijalno za maksimalnu mentalnu i fizičku aktivnost. Znači, govorili smo koliko je važno piti vode ujutro ili u toku dana, koliko će smanjiti kardiovaskularni rizik. Ali evo još jedno istraživanje koje pokazuje koliko će smanjiti srčane udare ako jedemo doručak svaki dan. Čak 1,5 put manje osobe će imati srčanih udara ako jedu doručak redovno. Doručak je dugovečnost. Muškarci od 60 do 94 godine koji su jeli doručak bez među obroka imali su duplo manji rizik smrtnosti u odnosu na grupu koja je preskakala doručak i uzimala među obroke. Evo jedna specijalista koja je govorila puno o zdravlju, pre više od 100 godina, kaže loši običaj. Pogrešan je običaj da oskudno doručkujemo, a obilno jedemo za glavni obed. Neka naš doručak najpribližnije odgovara najjačem dnevnom obroku. Ali često puta mi se najedemo uveče i onda nismo ujutro gladni. Evo istraživanje koje je rađeno na UCLA-u. Ovo su pedijatri i psihijatri radili ovo zajedničko istraživanje i došli do ovih zaključaka. Efikasnost u rešavanju problema. Koliko je doručak važan za učenje iz mentalne funkcije i kapacitet uma. Oni su ustanovili da ono pomažu boljem pamćenju, bolje izražavanje, poboljšava pažnju, mirnije ponašanje i bolje ocene u školi. Znači, rešili smo problem broj 1. Ljudi danas ne doručkuju ili jako malo doručkuju. Sada vidimo da je doručak bitan za nas i da je to treba da bude jedan od glavnih obroka za nas. Drugi problem, probavni sistem i rentgen. Hteli su da vide koliko se dugo namirnice zadržavaju u našem stomaku kada pojedemo nešto. Osobama je dat doručak koji se sastoji od žitarica, dvopeka, voća i jaja. Njihov želudac je bio snimljen 4,5 sata kasnije i bio je prazan. Onda su im dali posle doručka, 2 sata posle doručka, dali su im da pojedu
sendvič od kikiriki namaza ili pitu od jabuka sa čašom mleka. Opet su snimili želudac i vidjeli da je hrana i dalje bila prisutna nekih 6 do 9 sati. Šta se dešava? Dešava se da ova prva hrana koja je krenula da se vari, ona je morala da stane da bi ovu mogla da stvari novu hranu koja je došla. I kada namirnice su duži vremenski period u vašem organizmu, one počinju da fermentiraju i ne iskorištavaju se za ono što je potrebno. Onda su krenuli sljedeći test, onda su im davali još malo čokolada u međuobrocima, znači jedna osoba je dobila 2 male čokoladne bombone ujutro i popodne. Rezultati su bili još gori. 13 sati je namirnice su bile u želucu. A znate šta, od kad sam bio ovdje i bio sam u više domova, znate šta sam primetio? Da uvek neko ima neku času sa nekim semenkama, sa nekim bademima i stalno onako malo po malo ljudi manđaju, grickaju. Evo, najnovije istraživanje kažu 2 velika obroka su bolje nego 6 malih. Ovo je vršeno istraživanje kod dijabetičara. Obe grupe su izgubile kilograme, ali grupa koja je imala 2 obroka izgubila je više. Kaže, također, grupa sa 2 velika obroka imala je niži nivo šećera u krvi i proizvodnja insulina je bila efikasna. Ovo je kontra od onoga što oni daju šećerašima danas. Oni im kažu da oni moraju da imaju 5 do 6 obroka na dan. Ali evo šta Institut za istraživanje raka nam kaže u vezi više obroka ili među obroka. 2 obroka na dan smanjuju rizik od raka. U poređenju sa 2 obroka na dan, rizik od raka debelog crijeva se povećava 70%, sa 3 obroka na dan i 90% sa 4 obroka na dan. Svaki dodatna užina povećava rizik raka od debelog crijeva za 60%. Znači ovdje ne govorimo od 6 do 10%. Golema razlika. Malo ugljenog hidrata, rizični biznis. Rizičnost kolorektalnog raka se povećava 4 puta konzumiranjem ishrane koja sadrži visoku količinu masnoća i proteina, a niska ugljenohidratima. Šta je to što ugljenohidrati imaju, a masnoće i namirnice životinjskog porekla nemaju? To su vlakna i one nam pomažu da naš probavni sistem puno bolje radi. Ali kada govorimo o ishrani, da li neko od vas ima neku kucu ili malo veću životinju? Uglavnom, ako hranite, ako date ručak ili doručak toj kuci i kad ona počne da jede i vi probate da uzmete taj ručak od nje, šta će ta životinja da uradi? Neće biti srećna. Će da reži na tebe. Nekada znamo i mi da budemo takvi. Sad ćemo malo da dotaknemo i naš tanjir, da vidimo šta se u našim tanjirima nalazi. Želim da vam ispričam priču o Nathanu Pritikanu. On je jedan američki pronalazač i biznismen koji je živeo u 50. i 60. godinama i on je sa svoje 41 godinu otišao kod doktora, to je bilo 1956. i rekao mu je doktor, njegov holesterol je 7,75 i kaže, ja ne mogu ništa za tebe da uradim i skoro ga je poslao kući da umre. I njemu se nije svidelo, on nije teo da umre sa svoje 41 godinu i on je odlučio da ode u biblioteku i da istraži i vidi koje grupe ljudi nemaju problem sa holesterolom. I on je kroz njegovo istraživanje vidio da određene grupe plemena u Africi konzumiraju drugačiju vrstu hrane, namirnica, i da kod njih bolesti srca uopšte nisu prisutne. On je rešio da postane vegetarijanac 1958. i krenuo je da trči između 5 do 6 km na dan. Već u maju 58. holesterol mu je bio 4,2.
U januaru 1960. je 3,1. I kad je otišao nazad kod kardiologa da ga ispitaju, rekao je da njegovi kardiološki rezultati su normalni. U jakom kratkom vremenskom periodu. U čemu se sastojala njegova dijeta? Šta je on to pronašao u biblioteci? Jeo je 10% masnoća, 10% proteina i 80% ugljenohidrata. Danas vam kažu da ugljenohidrati nisu dobri. Bežite od krompira, kukuruza i svega drugog. To goji. Pre nekih 3 godine, kada smo kupili kuću na selu, bio je loš krov. I mi smo rešili da stavimo novi krov i imali smo tu krovnu konstrukciju koju smo skinuli i odlučili smo da koristimo tu krovnu konstrukciju da ložimo drva, jer te godine nismo imali drva. I posle nekih 3-4 meseca loženja, ja vidim da meni šporet ne vuče kako treba i da ne može da zagreje. Ja sam rešio da skinem čunak i da vidim šta se dešava. I kad sam skinuo čunak, moj čunak je bio negde 80% zapušen. Ja ništa, očistim njega i krenem dalje da ložim. I prošla je ta sezona. Sledeće godine, to jest prošle godine, sam kupio drva, jer nisam više imao svojih drva. I onda sam opet ložio i u isto vreme, tamo negde oko januara, februara meseca, ja rekao, ajde sad da vidim kakav je čunak. Vidim da nemam problema sa toplotom i da normalno vuče. I čunak je bio čist. U čemu je razlika bila? Od drveta. Šta sam ja ložio? Čega se obično krovne konstrukcije prave? Borovine, jelovine, čamovine. Da. A prošle godine ja sam ložio cer, bukvu, hrast. Šta je to što jelovine i čamovine imaju, a bukva i hrast nemaju? Masnoće. Po ovom poprečnom presliku, da li vam ovo izgleda kao neki zakrčeni krvni sud? Da. Ista stvar se dešava kod ljudi koji imaju septički sistem i znate koja je najveća opasnost za septički sistem? Da ubacujete? Masnoće. Oni se jako brzo, to je najgora stvar za septički, i oni će se jako brzo zatvoriti i začepiti ako vi puno masnoća puštate kroz septički sistem. Imamo 3 slučaja. Čunak, septička cev. Znači, u oba 2 slučaja vidimo da masnoće utiču negativno ili smanjuju taj lumen. I onda imamo poprečni presek arterije. Ista stvar. I šta možemo da zaključimo iz ovoga? Koji je uzrok sužavanja tog lumena? Ili protoka? Masnoće. Pa ja sam zaboravio. Srčane bolesti su šta? Genetski problem. Je li tako? I čunak isto ima neki genetski problem sa jelovinom. I septički sistem isto ima genetski problem sa masnoćama. Mislim da nije tako. Mislim da ipak ima velike razlike u tome šta stavljamo u naš organizam. Ovde vidimo jedan primer kako krvni sudovi izgledaju. Ovde je krvni sud koji nema masnoće, a ovde je onaj koji ima. I kako će vaša krv da protiče sa masnoćama i bez masnoće? Puno teže. Vidite, da bi očistili čunak, septičku cev, vi morate da je ručno očistite. A znate kako ljudi danas čiste krvne sudove? Uzmemo premosnice da zaobiđemo ovu masnoću. I koliko će dugo ta premosnica da traje?
Da li će i ona da se... I ubrzo će i ona da se suzi. I šta smo onda uradili? Ništa. Međutim, naš organizam ima mogućnost da ne moramo da koristimo ni premosnice, ni stentove. Ishrana koja smanjuje tlak. Ovo je urađena u dr. Esselstyn sa Cleveland klinike je pokazao na angiografiji da zakrčane koronarne mogu da se obnove promenom ishrane. Ovo je slika angiografije pre i promenom ishrane za nekih 3 godine ovako je krvni sud izgledao. Očistio se. Znači, vaša ishrana može u velikoj meri da utiče i da očisti vaše krvne sudove. Znači, vi niste osuđeni na propast. Ako date organizmu ono što mu odgovara, on može da se reparira. Šta on u nastavku kaže? Da ova ishrana smanjuje verovatnoću moždanog udara, gojaznosti, hipertenzije, dijabetesa tipa 2, karcinoma dojke, prostate, debelog creva, rektuma i jajnika. I šta dr. Esselstyn kaže? Koja je njegova vrsta ishrane koja smanjuje tlak? On kaže, ishrana se sastoji od žitarica, mahunarki, povrća, voća. 10 do 15% kalorija potiču od masnoća. Koliko vas ima mobilni telefon? Svi. Kada ste kupili mobilni telefon, da li ste dobili priručnik kako da ga koristite? Da li u vašem Samsungu je došao priručnik za iPhone? Nije. Da li je došao Nokiin priručnik? Jer ne bi funkcionisao. Ja verujem da je svakome od nas dat priručnik kako da se hranimo. I što više odstupimo od tog priručnika, teže će nam na zdravlje biti. Ako verujemo da nas je neko stvorio, onda nam je on dao i priručnik. I u tom priručniku kaže: evo dajem vam sve bilje, sve što se semeni po svoj zemlji, na stavljima plodonosnim, što u sebi nosi svoje seme, neka vam to bude za hranu. Znači, ovdje govorimo o biljnoj ishrani. Ali čovjek ne želi da proba biljnu ishranu, jer on zna bolje. I često se desi i neke muke da bi čovjek ustanovio šta je bolje za njega. Sad ćemo pokazati jedan video o kome govori šta se desilo Norvežanima koji su imali problem sa kardiovaskularnim bolestima u toku Drugog svjetskog rata kada su ih okupirali Nemci. The Germans occupied Norway. Among the first things they did was confiscate all the livestock and farm animals to provide supplies for their own troops. So the Norwegians were forced to eat mainly plant-based foods. Now we look at the deaths in Norway, just antecedent to this period, from heart attack and stroke. 1927, 1930, 35, look right up here, right at the very top, 1939. Bingo! In come the Germans. Immediately, 1940, wow, 41, 42, 43, 44, 45. Have we ever seen a population have their cardiovascular disease plummet like this from statins, from bypass surgery, or from stents? No. But look what immediately happened. With the cessation of hostilities in 1945, back comes the meat, back comes the dairy, back comes the strokes and heart attacks. I mean, it's such an absolute powerful lesson. But we didn't get it. Da li još treba nešto da objašnjavam? Sam dijagram kaže sve. Jednostavno je. Zar mora neko da nas okupira da bi mi naučili lekciju? Ili možemo bez okupacije? Ali onda, kad nam oduzmu ono što najviše volimo, postavlja se pitanje, pa gde ću ja da nađem svoje proteine? Znate da sam ja imao isto takav problem kad sam bio mali. Ja sam odrastao kad sam bio mali uz ovu sliku. Znate vi ko je ovo? Znam da većina vas ne zna. Ovo je moj otac.
On je bio ušao je u najuži krug mistera za Jugoslaviju do tada dok je bio u bodybuildingu u najužih 16. I on je meni uvek pričao, kaže, ja sam morao da jedem toliko mesa i mlečnih proizvoda i dobro, vežbao je on po 10 do 12 sati da bi se ugojio, da bi imao mišiće. Međutim, kad se njegova bodybuilding karijera završila, on je počeo nečim drugim da se bavi i ovde ga vidimo nekih 18 godina kasnije. On ovde pokušava da upiše se u Guinnessovu knjigu rekorda vezivajući najbrže čvor kravate. Vratno vidite i tu Minimaxa i tu još neku glumicu. Ovo je neki klinac koji izgleda kao ja. I koja je razlika od njega pre 18 godina i sada? Je se on malo izduvao? A on nije puno promenio u ishrani. I nastavi da se hrani. Ali šta se promenilo? Nije vežbao, nije pumpao mišiće. Proteini vam neće napumpati mišiće. I on je, iako nije vežbao 10 do 12 sati, uspeo da se upiše u Guinnessovu knjigu rekorda i zaveže čvor na kravati za 0,76 stotinki. Evo neki izvori biljnog proteina danas u svetu koje možda nađete. A ja verujem da sve ovo ima i Makedonija. Semenke, orašasti plodovi, voće, povrće, nerafinisane žitarice, mahunarke, tamno zeleno lisnato povrće. Ja sam bio danas na pijaci, ja sam sve ovo video. 8 esencijalnih aminokiselina u biljnoj ishrani. Zašto su one esencijalne? U stvari, sve aminokiseline su esencijalne, ali ovih 8 mi ne možemo da napravimo. Tako da moramo da ih uzmemo iz spoljašnjeg izvora. Batat ili sladak krompir. Inače, ovo ovde, ovaj zadnji u ćošku, vam je ono koliko se preporučuje, koliko je potrebno. Batat, krompir, pirinač, paradajz, tikve ili tikvice, integralno brašno, kukuruz, zob, pasulj. Ili ima pasulj u Makedoniji? I tekako ga ima. Šparoge, brokoli. One sve zadovoljavaju naše esencijalne aminokiseline. Međutim, šta se dešava kada koristimo namirnice životinjskog porekla da dobijemo naše proteine? Dolazi do nečeg što se zove gubljenje kalcijuma. I kako to gubljenje kalcijuma nastaje? Ono nastaje tako što se kreira jedna vrsta acidoza u našem organizmu i da bi organizam neutralisao tu acidozu, on mora da uzme minerale koji su alkalni da bi neutralisao to. I on naravno mora, kada vi neutrališete to, vi morate da to izbacite, da izmokrite. I onda se dešava drugi problem. Dolazi do problema koji otežava funkciju bubrega. Svaki nefrolog će vam reći, ako počnu da vam otkazuju bubrezi, prva stvar koju će vam reći, smanjite unos proteina. Ali zašto nam to ne govore dok nam bubrezi rade? Nego kad bubrezi počnu da otkazuju, onda nam govore da smanjimo proteine. Evo neki savjeti koji su dati pre više od 100 godina u zdravstvenoj literaturi. Kaže, doći će vreme u kojem ćemo morati da napustimo neke namirnice koje sada upotrebljavamo, kao što su mleko, pavlaka i jaja. Ja bih želeo da pauziram ovde. Ja ne govorim da smo u situaciji gde nemamo ništa, u Africi negde, gde nemamo stvari u izobilju, kao što ih ovde imamo. Ja razumem da konzumiramo ove namirnice, ali mi imamo stvari na pretek. Zašto su dati ovi savjeti? Zašto namirnice ovakve nisu adekvatne za nas danas? Šta ima u njima što nije bilo pre 100 godina? Imamo viruse, antibiotike i hormone. Kako mi možemo da naš organizam se izbori sa takvim stvarima? On ne može. Zato većina dece danas puno brže sazri i drugih problema. Međutim, u svetu mi imamo verske zajednice koje se pridržavaju određene vrste ishrane. Jevreji, je li tako, oni ne jedu ništa
svinja, je li tako? Muslimani isto tako. Postoji grupe hrišćana koje se pridržavaju istih pravila. Poste. Ne jedu ništa od mesa. Međutim, da li se namirnice, da li se životinje hrane kao što se hranile pre 100 godina? Šta se njima danas daje? Daje im se koncentrati. Da li neko zna šta se u koncentratima nalazi? Evo, ja sam uspeo da nađem jednu informaciju iz jednog kombinata, da vidim šta se u tim koncentratima nalazi. U tim koncentratima kaže, koštano brašno je proizvod dobijen savremenom procesom prerade industrijskih kostiju mekih, nejestivih i sporednih proizvoda zaklanjih svinja i živine. Postoji i krvno brašno, je proizvod visoke hranjive vrednosti dobijen savremenim procesom prerade krvi zaklanih svinja i životinja. Iako su te životinje pod znacim navoda čiste životinje, ako njih hranite ovim koncentratima, da li su oni dalje čiste životinje? Nisu. I da li je bezbedno da se da li je bezbedno da se konzumiraju proizvodi od tih životinja? A da ne govorimo o kakvim hormonima i virusima koji su prisutni. Ali onda se postavlja pitanje o kalcijumu. Gde ću ja da nabavim svoj kalcijum? Samo 25% kalcijuma iz kravljeg mleka se apsorbuje u naš organizam. Majčino mleko, iako ima duplo manje kalcijuma nego kravlje mleko, čini bolji izvor kalcijuma zbog veće apsorpcije. Za koga krava pravi mleko? Za čoveka? Za tele. Svaki sisavac pravi mleko za svoju mladunčad. Tako je napravljeno, jer svaka mladunčad se drugačije razvija. I drugi vremenski period je potreban. Alergije mleku. Istraživanje u Georgetown univerzitetu su pokazala da čak 30% dece koji imaju upalu uva imaju alergijsku reakciju na mleko. Kada su testirala rađena na sve vrste namirnica, mleko je bilo broj 1 alergent na toj listi. Bolji rezultati kod 86% dece koji su imala upalu uva se desile kada su prestali da konzumiraju kravlje mleko. Pre nekoliko godina ja sam na jednom prvom predavanju izneo ovaj citat, ovo istraživanje, i onda je jedan roditelj ustao i rekao mi, ovo je živa istina. Kaže, moja ćerka je više godina bolovala od asme. I mi smo odlučili da probamo da eliminišemo kravlje mleko iz njene ishrane. I eno pumpica stoji u vitrini kao suvenir. Nikad ga više nije koristila. Biljni izvori bogati kalcijumom. Susam, jel to ima u Makedoniji? Ima. Blitva, brokoli, kelj, soja, ovsena kaša, suncokretovo seme, spanać, pasulj, grašak, smokva, badem. Imala je još lista, na primjer imali su naut, ali nisam još mogao da ga stavim, i druge namirnice. Ovo je sve bogato kalcijuma i puno je bolja apsorpcija kalcijuma. Ajmo da se osvrnemo malo na masnoće. Govorili smo o proteinima. Šta je sa masnoćama? Da li su masnoće dobre za nas? I koje vrste masnoće su dobre za nas? Na primjer, u jednoj čaši imamo 5% masnoća, a ovo imamo, hamburgeru imamo 42% masnoća. Ja mislim da je vreme da promenimo ulje. Šta vi kažete? Znam da hrana puno ukusnije izgleda kada ima više ulja, tako? Koliko je klipova kukuruza potrebno da biste dobili jednu kašiku ulja od kukuruza? Koliko je klipova kukuruza potrebno za jednu kašiku? 4 do 6? Ajmo da dodamo jedinicu ispred toga. Između 14 i 16 klipova kukuruza vam je potrebno da bi dobili jednu kašiku ulja od kukuruza. Da li neko uspe da pojede 14 do 16 klipova kukuruza na dan? Ne. Možda cijela porodica, ako za ručak.
Velika koncentracija kalorija. Maslinovo ulje. Ne znam da sam došao u region da ima puno maslina. Isto pitanje se postavlja. Koliko maslina je potrebno da bi dobili 1 kašiku maslinovog ulja? Od 4 do 6? Nije. Između 40 do 44. Da li neko pojede 40 maslina za jedan obrok? Ne. Velika koncentracija kalorija. Puno je bolje jesti masnoće u njihovoj kompleksnoj formi i puno je lakše za organizam da stvari masnoće kada oni dođu u maslini, u orahu, u semenkama bundeve ili suncokreta ili kukuruza. Ja ne kažem da vi sada prestanete da koristite ulja, ali vam ovo samo dajem kao oprez, da smanjite ili da regulišete unošenje masnoća u vaše telo. Delovanje visokokalorične hrane na mozak ili velike količine masnoća na mozak. Ovde je rađeno istraživanje, hteli su da vide ako osoba koristi jedan sir i merili su protok kiseonika u mozgu u vremenskom periodu 1 dan. I kada bi osoba pojela visokokaloričnu namirnicu, protok kiseonika bi se smanjio u prvih 6 sati za 30%, 35%. Samo u prvih 6 sati. Ali šta se dešava ako mi pojedemo masnoće za doručak, pa onda pojedemo ih za ručak, pa ih onda pojedemo za večeru, pa opet za doručak? Koji je rezultat? Ljudima mozak nikada nije radio u punoj funkciji. Ali šta ako uz taj doručak dodamo i kafu? Koja će smanjiti za koliko posto? 40. 70 minus 40? 30%. Znači, naš mozak funkcioniše na 30%. Ono što je poznato sada, što se dešava u Srbiji bar, ali verujem da je i u Makedoniji to prisutno, je nešto što se zove evrointegracija. Nekima se sviđa, nekima se ne sviđa. U Srbiji je to počelo pre više godina, verujem da i u Makedoniji. Prvo kada su izašli sa novim ličnim kartama, pa su izašli čipovi, pa niko neće sa čipovima, pa onda su izašli pasoši, pa su onda izašle nove vrste tablica i ljudima se ništa to ne sviđa. A znate kako se to zovu? To se zovu reforme. Znači, da bi se vi pridružili Evropskoj uniji, vi morate da neke stvari reformišete. Da budete u skladu sa onim što oni zahtevaju. Znači, imamo i pravne reforme koje mora da uvede svaka država da bi se integralisala u Evropsku uniju. U jednoj knjizi koja govori dosta o zdravlju, kako fizičkom, mentalnom i duhovnom, ima ovaj citat. Jedna vrsta zdravstvene reforme. Kaže, cilj zdravstvene reforme je da razbistri čovekov um, kako bi shvatio istinu, te da spremi telo za najveću efikasnost. Znači, da bi bili zdravi, da bi vaš um funkcionisao, vi morate zdravo da živite. Danas živimo u svetu gde se vodi bitka o informacijama. I da bi vi stvarno znali koja je informacija ispravna, vi morate da imate čist razum, da krv dobro funkcioniše u mozgu, da rasudite šta je istina, a šta nije istina. I da li ovaj program stvarno koji sam vam ja rekao funkcioniše i da li drži vodu? Pre 2 godine moj prijatelj doktor je došao na program kod nas kod kuće, neki 10-dnevni program. On je probao razne vrste dijeta koje danas se nude i on je htio da proba i našu vrstu ishrane. I ovo su bili rezultati sa kojima je on došao kod nas.
I posle 10 dana on je otišao kući, ali mi smo mu napisali šta treba da radi. I on je to nastavio. I onda posle nekih 40 dana, 38 dana, on je izvadio krv. Da vidi da li je to verodostojno. Što sam mu rekao. I evo njegovih rezultata. Samo za 40 dana, ili 38 dana, ne znam koliko je već bilo. Njegov holesterol se smanji u normalu, 3,24. Njegov loš i dobar holesterol su bili normalni. Njegovi trigliceridi, 1,42, su bili normalni. Sve se normalisalo. Hemoglobin A1C, prema je bio 5,5. Inače, hemoglobin A1C vam je bolji parametar da odradite šećer u krvi. Jer šećer se vezuje za crvena krvna zrnca, koji imaju životni vek od 90 do 120 dana, i onda ćete bolje znati kakav vam je šećer u krvi. Međutim, u njegovom slučaju nije prošlo 90 ili 120 dana, tako da nismo mogli da imamo adekvatne rezultate. Ali samo posle 40 dana on je imao čak i bolji rezultat šećera u krvi, 5,3. CRP vam je faktor inflamacije. Svaki hronični bolesnik ili osoba koja ima rak imaće povišeni faktor inflamacije. Kod njega je bio 5,8. Inače, što ste bliže nuli, to bolje. Posle 40 dana bio je 1,2. Što se tiče težine, on je došao sa 108 kg i 38 dana kasnije on je izgubio od nekih 10 kg, imao je 99 kg, izgubio je na masnoćama, on je dobio na vodi. A znate šta se desilo s mišićnom masom kad je on izgubio 10 kg i kad je jeo biljnu hranu? Mišićna masa se povećala. Imate opciju, niste ostavljeni na milost i nemilost. Imate puno sveže i zdrave hrane koje se nalazi u vašem okružju. Jedna porcija povrća ili voća na dan umanjit će rizik od šloga za 40% i rizik od bolesti srca za 22% u poređenju s onima koji to ne konzumiraju. Znam da sam vam dao puno informacija, ali krenite bar sa doručkom i zaobiđite veliku večeru. Mene se čeka neka poseta večeras, ja ne znam šta me čeka. Ali ću morati da budem umeren. Znamo da kafa, alkohol i cigarete nisu dobre za nas. Moramo da budemo umereni u dobrim stvarima. Koliko jedemo i kad jedemo. I moramo da se bavimo sportom. Šah nije sport. Moramo da se krećemo, da budemo više fizički aktivni. I za kraj ispričat ću vam priču o Thomasu Parru, najdugovečnijem Englezu koji je živeo. Video je 10 vladara na tronu Engleske. 1635. kralj Charles I pozvao je Parra u svoju palatu. Hteo je da vidi koja je tajna dugovečnosti njegovog. Inače, da napomenem, Parr se prvi put oženio sa 80 godina. Tako da možda i tu jedna od njegovih tajni dugovečnosti. I kada je Parr došao kod njega u palatu, ovaj ga pitao, pa šta ti radiš, čime se baviš, kako tvoj život izgleda? Kaže, pa ja sam zemljoradnik, živim u prirodi i obično ishrana se sačinjava od krompira, voća, ovsene kaše, svi onih plodova koje imam na zemlji. Znate šta se desilo posle 7 dana dok je Parr boravio u kraljevoj palati? Umro je. Jer ničeg od ovog nije bilo na kraljevom stolu. Kakve su kraljeve palate? Kakvi su njihovi stolovi? Šta ima u ustima? Svinja sa onakom jabukom u ustima. Kaže, on je bio toliko
žalostan da je ubio britanskog najstarijeg građanina kraljevskim delikatesima. Nije dobro da jedemo kao kraljevi i kraljice. Već je bolje da jedemo kao siromah. Je li vaša želja da okrenete list i da sutra krenete iz početka? Nemoj da čekate novu godinu ili nešto drugo. Probajte to već sutra. Hvala.